Mana tokko keessa taanee nuti amantii afur shan qabna maatii kootiin. Namni guyyaa takka wal dhabeen jiru. አስራቱ መቶኮ እቺን በርባዱ ኢሬቻ ቆፋ አዲስ አበባ ከተማ ዳሌ ለመጨመር በሚል የሚወሰደው ፕሪዲንሶሎን መድኃኒት በርካቶችን ለህመም እየዳረገ መሆኑ ተነገረ። ፕሪዲንሶሎን ጀለማ ፕሪዲንሶሎን አንዩ መቃንሳን አንገሌላ ነራይና ናሽንጂቹን በርባዳ ዋና ከሲ ፉለተን ሄደን ደባ ጉዲፈቹ ላይ ለኒ ነሞኒ ባየን ኩሰታ ጅሩ የዚህች ልጅ ቪዲዮ ብዙዎቻችሁ አይታችኋል። የነካችሁ ዓለም ላይ ያሉን ሙስሊሞችን ይነካችሁ ቁርአን ባቴ ትርቢቴቲ ሰረትሊ ነሞኒ ባየኒስ ዱበታ ጅሩ ጀቲና ኩመሰናለ ዲፈ መጋፈቴ ጅርቲ ኢሳስ ካን ወሊን ላሉታ እኔን ለመግደል የምታረጉት ሙከራ ተው አይጠቅማችሁም። እኔን ለመግደል የምታረጉት ሙከራ ተው አይጠቅማችሁም። ምንም ያህል ኦሮሚያ ብንወለድ በብልጠት ከናንተ ስለማናንስ ማለት ነው። ምንም በሻሻ ብንወለድ በብልጠት ብዙ ከናንተ ስለማናንስ ማለት ነው። አከሲጋ አሸማ ከምጅርተ ወርቶታፊ ከበጀምተቶ ኦሮሾው አኒቀጠሌን ከሰኒጋ አኒቀጠሌን ከሰን ረስ ቪዲዮ ከብራሲኒ ከበደዩ ፊተንጅራ ያው ቤከ ገዱ ከነከሲንራ በበዴ አከቶ ጉጀራምጂ እኔን ለመግደል ሙከራ የምታደርጉ ሰዎች ተው አይጠቅማችሁ። አሪፉ ቆጂንቲ ባይቴቲ ወንብራ ከንሴኔ ስለ ግድያ ምናም ስላወራውኝ ትንሽ ሌላ ነገር እንዳይመስላችሁ አነቀጠሌ ከሰኒጋ ነምኒ ሲንጀላ ፍሎት እንጅሩ ሲኒገሌ ነምኒ ሲንጀላ ፍሎት እንጅሩ ሀራስ ጋኩም ቤከም ቪዲዮ ባርሶ በሰነሲሶ ከኒሌ ረትዱበኑ ባይ ሲኒ ቀበደ ፈተንጅራ ከሰቱ ከነ ረትዱበኑ ለሐራ በዳን ኮልፊን ወራ ቪዲዮ ረትዱበተም ባይ ቀመነ ዲፊን ይዝራ ወሪ መገር ቻናል ከነ ታራዋ ዱፍተን ደፋቲ ወሪ አማዮና ሰብስክራይቢንግ ጎኔ ቻናል ከነ ቅጣቲ ብሪ ኩመለመለማ ፊደኒ ካተኔ ከሰብስክራይብ ጎተን ማሪፍ ከቪዲዮ ከነሱ እንዲገሰን አውቶናም ተኮናፊን ላይክ ጉቹን አንጀል ቀባንስ ነንጀራ ሰብስክራይብ ኩመኩ ደሰዲ ገሉ ዳፍ ናማ ሶዶመት ነው አንቀታ አከጎቹ እንደገኔ ገረ ቪዲዮ ቤቴ ቸገረ ይሁን እንደው ልሙት እኔ ማልችልም namni jechuun maal argitan isin anin kolfinaan mabruuk Persentaan iba keessa Oromoon TikTok akkamiin fayyadamti maaltu TikTok kana wal ga'ee nama akkam tolgee waan jiru persentaan isin himachuudha. Persentaan 15 baalagee afaan dheeratuu fi kabajaa hin qabnee fi nama arrabsu. Persentaan 15 Oromoo kana jirtu baalagee afaan dheeratuu fi nama kabajnee fi warra afaan dheeratu. Persentaan 20 warra summii gandummaatiin guutan warra jettu gandummaa bakka deemtu sammuu keessa gandummaa maraati jechuudha. Persentaan 30 maraataa huccuu keessatti baqa. Maraataa huccuu keessatti qofa. Persentaan 30 maraataa huccuu keessaa bakka waraabsa sinus mataa በቃ በከነጋት ነው ሲፈቅ ፐርሰንታን ቁጣን ወረሰ ደቃ ዘመናን ወደቱ ደረጋ ወደቱ ደረጋ ታውቁ ነው ታታ በዚህ ማለት በቃ ጊዜ ተከለ በቁጥቱ ደረጋ ነው ሳቲ ፐርሰንታን ሸን ደረሳ ኦዊቱ አመለ ፐርሰንታሽን ወረሰ ሙ ኦፊተና በሸነንሲሱ በቃ እንጆይ ጎዱ ማገርቴ ወጎ ደረጋ ጋር አጀቱ መፍቀቴ ቲክቶክ ና ታጣው ጀቹ ፐርሰንታን አፉ ወረዋን ጀናጀን ዋን ታበሶቹ ዋን ነን ፉደጁ ጃሌፋ በርባዱ ሲነት ዮሐን ጃርሰ በርባዱ ፐርሰንታን አፉ ፐርሰንታን ዜሮ hayu fi beeka waan jamtu tokko Oromoo keessatti ilmu jiru. Persentaan takka warra of dhaaba. Persentaan 15 warra beekamuuf tattaafatu jechuudha. Kana fakkaataa kana keessatti ilaala paartii taa'anii fi tarii koppiliin kishee Persenta meegaa kana keessa eessa akka jirtan of ilaala. ani persenta zero hayu beektu miti hayu yeroo ammaa garuu akka kootiitti persentaan 90 maraatu ጫላ ቡልቱሜ አመንቲ ጅጅሪ ጀተን ጫላ ቡልቱሜ አመንቲ ጅጅሩ ሳረት ወነ ተኮን ዱበቹ ወርባድ ዱመረት ጫልይ ዳምሰ ተኮን ቀበሲፍ አደራ ጫሊቶ በዝጋቤ ስርበ ተኮ ሬቻፍ ቆፈኑ ገዲስ ሬቹ መድፎ ይሰቦ ወደ ተኮን ቀቡ ጋሩ ስርበ ተኮ ሬቻ እናቱ sirbatok irreecha qofa mana tokko keessa taanee nuti amantii afur shan qabna maatii kootiin. Namni guyyaa takka wal dhabeen jiru. Namni rakkoo mataa isaa qabu rakkoo mataa isaa bakkuma biraatti haykatu malee
irreechaa fi amantiilee sabaaf sablammii garaagaraa kan biraa irratti hiikachuun mirga sin qabu dirqama sin qabu kanaafu akkuma jaamboon jedhe waa'ee Oromoo nuun beekaa waa'ee amantiisaa inni amantii torbaa ol qaba kanaaf tasgabbaadha galatooma gama biraatiin ummata Itoophiyaatii fi ummata Oromoo ummata Afrikaa hundaan baga ayyaana masqalaatiin isin ga'e jechuun barbaada. Erga akkas jedhe sirbirreechaan ba'a. Attuma tokko jechuun barbaadu. Ijoollee jirtu! Ijoollee jirtu! Ijoollee jirtu! Ijoollee jirtu! Magaalaa jirtu! Eessa jira? Amma waan gootan qabdan afaanuma keenya bartanii akka ta'e taatanii afaanuma keenya bartanii nu wajjin jiraachuudha malee. Zarii kunis akkuma argitan afaan keenya guddifachuu qabna isinii galee. Afaan jaraatiin nu waamu osoo hin taane afaan keenyaan nu jara waamuu qabna jechaadha. Innaan bitu gurraacha. Innaan itti fayyadamu diimaa. Innaan gatu adii maal ta'uu danda'a? Eesh galatoomaa. Tole gaaffii keenya har'aatiin ammoo innaan bitu gurraacha, innaan itti fayyadamu diimaa, innaan gatu adii maal ta'uu danda'a? Koomentii jala kaa galatoomaa. Bareeduk maal taate? Si dhukkube? Maali dharee? Ismeeyoo atuna dhiphisiisa yaadaara. Maal si dhiphise? Maal yaaddati? Osoo hin jiru. Dhugaama? Osoo hin jiru maal yaaddare? Yoosoo sitti mure? Natti madhuma jechuudha. Torbee happy birthday koodha. Eshi. Naa baasisaa amma 50 na gaafatan. 50 si gaafate. Isa yaadaa jirta jechuudha. Rakkoon qaba. Noo dhimma biraatu si yaachisaa jira. Si dhukkubee isa yaachanna qamaattaan si see malee yaadi rakkoon qabu yeroo yaadi jiraattu immoo naa bilbili nan dhufa. Eshi. Yaadi taayisoo. Dhiirri koo gara maallaqa kanaan hin danda'amu. Siif hindoo asiif hin ka'a jedhee ka'ee gaafati gara maallaqaatiif itti dhuftu hin jiru gaa. Ani wayima fuudhaa kana natti hin kaasini hin danda'u humna isaan qabu amma si fuudhuu hin danda'u laan hin jaalladha garuu amma si fuudhuu hin danda'u maqaan isaa natti hin kaasini maal wayima fuudhaa kana dhagahuun barbaadu. Tole gaa erga jettee silaallee abbaan koo mana isa guddaa sana maqaan isaa ittiin jijjiirsisaa yoo wal fuutan jedhee ture erga jettee haafu kaa. Mana isa guddaa sana keessanii maqaa keenyatti jijjiiruu wal fuudhu. Kottu kan madeemna kottu amma deemna. Qoy dhaabadhu. Maali amma walii mallattee sina deemne qubeelaa binnee mana qopheessaa deemne. Afachuu galgalaa. Achi bulla ka. Achi bulla deemne jola bulla malee. Lakki bordeemna dhiisi. Lakki deemne jola bulla kottu. Maal akkamitti bulla? Lakki walii mallattee. Gamna. Jaalallee keetaa ishee. Arifachaa jirra. Oddee walii. Maal tariifatta? Jaantuudhaa ishee jaalallee keetiiti kun. Maal dhooftan? Ayyaantuudhaa dee? Maal taatee deemaa? Arifachaa jirra. Moo saaraa dharee ishee? Asarrattam. Nagadii sachi. Sinjibbisiisuu gaafa na bayyamsiisu nama akkamiirratti garuu. Malakii. Gororaa wayi. Jantara. Ay gamme. Lamatti dha. Mana na golaa dhiibbee manni keessa irratti adiigamu. Cittootitti naqee keessa si haadha wootu. Dhungachuu dhaqeen ciniiname. Dhungachuu dhaqeen ciniiname. Dhungachuun dhaqee ciniiname mucaan iyyuu. Egaa akkana rabbi isin ittiin qabin. Rabbi isin ittiin qabin akkas tokkichaan dhufee isin salphisu. Hiriyaadhuma mudiin galuuf jennaan isin biraa deemu. Rabbis akkana isin eebba kennu malee. Samana kana immoo sooshaal miidiyaa wanti dubbatamaa jiru tokko jira. Mucaan tokko qura'aana baattee sirbiteetti. Isarratti illee namoonni baay'eenis dubbataa jiru. Mucattiin akkuma sanallee dhiifama gaafattee jirti. Isas kan waliin ilaallu ta'a. የዚህችን ልጅ ቪዲዮ ብዙዎቻችሁ አይታችኋል። ዋና ልናቃቸው የሚገባው ነገሮች ምንድነው? የነካቸው ዓለም ላይ ያሉን
ሙስሊሞችን ይነካችሁ። ቁርአን ህይወታችንን የምንሰጥለት ነው፣ መኖሪያችን ነው፣ መመሪያችን ነው። የመጀመሪያው ነገር እቺ ልጅ ትፈለግ ትገኝ። ለምንድን ነው ይሄን ነገር ያደረገችው? ባክግራውንዷ ላይ ምን አለ? አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በተከበረው ቃሉ ኢንጃአኩም ፋሲቁን ቢነበኢን ፈተበየኑ አለ። ይሄ ነገር ወሬው ደርሶናል፣ አይተናል ቪዲዮውን። ለምንድን ነው ያደረገችው የሚለውን ማወቅ አለብን። ጌታችን ሱብሃነል ኻሊቅ እንዳዘዘን አውቃ ከሆነ ያደረገችው ትክክለኛውን ሂሳቧን ታገኛለች በኢዝኒላህ ተዓላ። በመቀጠል እዛ ሀገር ላይ የሚኖሩ ወረቀት የሌላቸው እህቶቻችን ወንድሞቻችን አሉ። እነሱ ላይ ችግር የሚያመጣን ነገር መስራት አንፈልግም። እስልምና በይቅርታ የተሞላ ነው። በመቀጠል ደግሞ የሌላ እምነት ተከታዮች እዛ ሀገር ላይ አክብረው የሚኖሩ አሉ። ጠላት እንዳለን ሁሉ ለዲናችን የሚከፈለውን ክፍያ ለመክፈል ወደ ኋላ አንልም። ያን ነገር ግን ማረጋገጥና ማወቅ ስላለበት አኩም ቤከም አከስ ጀዳሜ ቁርአን ረከስቲ ዶጉጉርቴስ ተወደንዳ አኩም አርጊተነ ሰረትሞ ዲፈ መጋፈታ ጀርቲ ስራ መሄዳለ ይኸውልሽ ወጫ አንቲቀት ወጫ ቢሳ ሞይታ ኡሳፊር በቃ ሙለሽ ኪኒ አንሶ ሞይ በቃ ገለጥኖም ፉቀጥ ይሆቁኒን በቃ ይሆ ሙሌ ነገሩን ትን እንዴ እንደ በዚህ ምክንያት ነው እንደዚህ ነው ብለሽ ያለሽን አንቺ ጋር ያለውን ተናገሪና ከዛ ይቅርታ ጠይቂ። አትውረጂ እንደዚህ ወደ ታች መስገድ ለሰው ልጅ አይሰገድም። እሺ ነው እንዳታረጊ እንደዚህ እንደዚህ እንዳታረጊ ማይነቴ መጻፈ መዲቶ ከይነት ሚንቲ ሽንሼ ተዋር ሽንሻት ተታ አማርኝ ጣንቲቀት ሽንሻ አጥሳለሰክ መዝሙር መኩካራ መዳቴ ተኪ ሱሞክ ኤክ ጆሊና የሱሞክ ቢሳሞ ይበቃል ሙልሽ ማማት ነው ይሱ ታንክ ዩ ወጭ አማርኝ ወጭ ያው ቤቱን እየጠረኩ መጽሐፉንም ጠርጋለሁ። ሁሌ መጽሐፉንም ጠርጋለሁ። መጽሐፉ ላይ አቦራ ሲሆን እኔም ጠርጋለሁ። እየጠረኩ ቪዲዮ ከፍቼ ዝማሬ እየሰማሁ እየጠረኩ መጽሐፉን በእጄ ይዤ እንደዚህ ያሱ ያው መጽሐፍ ሁሉ መጽሐፍ አይደለም ወይ ብዬ መጽሐፉን ለይቼ እግዚአብሔር በሚያውቀው አላወኩም። ከዛሬ ጀምሬ ትምህርቶች ይያሉ ለሌላ ሰውም ትምህርት ሆነዋል። እናንተን ጌታ ያከብራችሁ ወንድሞች እህቶች አመሰግናለሁ። እኔ ተንኮል ሊያስብ እኔ የልጆች እናት ነኝ። ህፃኗን እያጠባው ትንሽ ህፃን የ6 ወር ህፃኗን ትቼ የመጣሁት እኔ ራሴን ለማሳደግ ነው እንጂ እሱን ሊሰራ አይደለም። ለእናንተ አስጄ ያው በድያለሁ። ታውት ይሄን ነው የምንፈልገው። ታንክ ዩ በቃ ማነው ስምሽ ማነው? ስምኩሬ ወገሬ ዲልገሬ ማለት ዲልገሌ ወገሬ በሬዱ አስረት ወንቲ ሲንጀቹ በርባዱ ወንቲ ዲፈማ ኦሊን ጅሩ አተው ጋር ዲፈማ ጋፍቴ አስረት ወንቲ ቪዲዮ ከነ ሲኒፍ ዲኤስኤፊ ወንቲ ጥየፈድ ኢጆሌም ቢያ አረባ ደምተኒ ጀተኒ ጅጅረሙ ፌተኒ ደምቱ አቺ ደምተኒ በከምቲ አርገቹ ዳፍ ጀተኒ አከስ ዋን እንታኒ ነው ጀቲና አመንቲን ጡቂና ዋን እንታኒ ኪሰን ሲኒና ሲንጀቹን በርባዳ ማሊፎ አኩ ማርጊተን ዲፈማ ጋፍቴ ጅርቲ አዲስ አበባ ከተማ ዳሌ ለመጨመር በሚል የሚወሰደው ፕሪዲን ሶሎን መድኃኒት በርካቶችን ለህመም እየዳረገ መሆኑ ተነገረ። ፕሪዲን ሶሎን የተሰኘው በተለይም ለአስም ታማሚዎች እንዲሁም መድኃኒቱ ለማያስፈልጋቸው ታካሚዎች ብቻ በተለየ መልኩ በሐኪም ትዕዛዝ የሚወሰደውን መድኃኒት ፕሪዲን ሶኒዮል ጀለማ ፕሪዲን jechuun ani yuma qansaan angaleela narra ilaalina isin jechuun barbaada waan akkasii fudhatanii jedhan dabbaa guddifachuudha jedhanii namoonni baay'een dhukkubsataa jiru wanta kana የመነገፈን ታላኪም ማዘዣ የሚወስዱ ወጣቶች ቁጥር እየተበራከተ መሆኑ ተጠቁመዋል። በተጨማሪም ነፍሰ ጡር የሆኑ ሴቶች መድኃኒቱን በሚወስዱ ጊዜ ከፍተኛ ጥንቃቄ ሊያደርጉ የሚገባ መሆኑ ተገልጿል። በተለይም በእርግዝና የመጀመሪያ ጊዜያት ሲወሰድ በጽንሱ ላይ የላንቃ መሰንጠቅና ዝቅተኛ የሆነ የክብደት መጠን እንዲኖራቸው እንደሚያደርግ ነግረውናል። በተለይ ደግሞ ስፔሻሊ ፕሬግናንት ከሆኑ ነፍሰ ጡሮች ከሆኑ በተለይ ፈርስት ትራይምስተር የመጀመሪያው ሩብ ላይ የመጀመሪያዎቹ 3 ወሮች ማን ከሆነ በተለይ ምንድነው የፕሪጀስቴሽናል ዲያቤቲክ ይባላል ከልክ በእርግዝና ምክንያት የሚመጣ የስኳር ህመም እሱን ሪስክ ጨምርባቸዋል። አንድ ደግሞ የህፃናቶቹም ላይ ራሱ ያው በጣም ሲግኒፊካንት ላይሆን ይችላል። እንትናቶቹ ክለፍት ፓሌት ማለት ይሄ የላንቃ መሰንጠቅ ሊያጋጥማቸው ይችላል። ያለ ጊዜያቸው የመወለድ ሬታቸውን ይጨምርባቸዋል። በተለይም ሴቶች ዳሌና ለጠቅላላ ውፍረት በማለት እየወሰዱት ያሉት ሲሆን በዚህም ለተለያዩ ህመሞች እየተጋለጡ መሆኑን በአቤት ሆስፒታል የድንገተኛ ክፍልና ጽኑ ህሙማን ስፔሻሊስት ዶክተር አብርሃም ጀንበሩ ቪዲዮ ላይ ሲኒት ዲኤሱን በርባዱ ደባ ወንዲሲን ጉድጭፈቹ በርባደኒፍ ዲሩማፊ ለስራ ባሬተን ዝራ አከም በከሙጋ ጆሌን ደባ ጉድፈቹ ዳየተኒ ቆርቸ ገራገራ ፍረተን አካፍ ኤግደን ረነን ኦሮ ሾው ሲኒፍ ጋባ ሲጅራ
Maalifu qoosaan achuma ijoolleen immoo wanta akkasii gootan atu dhiistanii atu of eeggattanii bareeduun isinitti hafu dhiirri qaama keessan ilaalee dhufu silmaayyuu dhugaan isin hin jaallatu jecha dhiira onnee keessan ilaalee dhufu isiniif wayyaa maalifu akkasiin amma ta'e irraa barattoonni eegisanii viidiyoon irraa qabadhee dhufe kana fakkaataa isinitti tolee isin bohaarse isin gammachiise yaada warreen hamma xumuraatti na hordoftan mi koomentii irratti uma tokko naan jedhaa. Komentii irratti uma tokko naan jedhaa. Guddaan isin jaalladhaa. Hamma viidiyoo kabiraatti walitti deebinutti Oroos Show.